dođi da te Tajo ljubi. Daj da te samo još jednom cokim. Neka, stari bogati, neka. Živog si me izbalavio koliko si me cokio. Ajde, pričaj, šta ti je precizno rekao? Ma nema sumnje, ja sam odnio uzorak DNK na analizu. Moj sin, 100% Fazlinović. Pa hitno to moramo reći Izetu, pa on se ne trijezni 3 dana. Pa neka, obali me čovječe ko da me krava lizala. Pa kako ne bi? Ako su loše vijesti, donosioca treba ubiti. Ako su dobre vijesti, treba ga izljubiti. Stara sibirska mudrost. Hajde, ispričaj još jednoć. Jo, Izete, pa šta si da sada? 6 puta sam ti pričao. Hajde, još 7 i ne moraš više nikad. Ama nema sumnje, Damir je otac, ja sam dedo. Kako da je to bitno šta ste vi? Bitno je da sam ja prdedo, pradedo. Hajde, pradedo, naspiti nama malo te mahnitije. Pa znaš šta, sine, kad malo bolje razmisliš i bez tog DNK vidi se da je Đebrica 1000% naš. Kako je to samo fino, odgojeno dijete, uljudno, kulturno. Pa to je mali par excellence Fazlinović. Psihologu? Mislite da naš Džemica treba ići psihologu? To sigurno ne bi bilo na odmet. U posljednje vrijeme on pokazuje zaista zabrinjavajuću agresivnost prema drugoj djeci. Znate, agresivnost kod djece razvedenih roditelja je, vjerujte, vrlo česta pojava. Djeca na taj način komuniciraju svoju frustraciju zbog toga što njihovi roditelji nisu skupa. Pa moraš me razumjeti, Faruk, jednostavno, kad sam te vidjela kako plešeš tamo, vitlaš, onim kajšem, mašeš pištoljem, one žene vrište. Šta sam mogla pomisliti? Senči, sve to, jedan koloplet, jedno vrzino kolo multiglupih okolnosti. Ali, Faruk, tebi se stalno dešavaju te multiglupe okolnosti. Ali gotovo je s tim, Senči. Faruk, koga si znala, ne postoji više. On je prošlost. Na sceni je novi Faruk. Faruk koji je producent igrane serije. Faruk koji ustaje rano, koji radi, koji je prvi u garderobi, koji je prvi u šminci. Faruk koji te voli. Doduše, volio te i onaj stari Faruk. Ali ovaj novi Faruk, Senči, pa on te voli te puno više. Znači, obećavaš, nema više tih multiglupih okolnosti. Ma nema toga, šta ja ne bi učinio za tebe, Senči. Ne znam stvarno, Damire, ali ako je učiteljica u pravu za ono što je govorila o Džemici, onda stvarno imamo problem. Ma ne znam, znam, ali... Šta znaš? Ma malo je smiješno. Šta ti se to mota po glavi? Pa šta ako je učiteljica u pravu za Džemicu? Ako je on agresivan stvarno zato što su mu roditelji... Razvedeni. Ja, ako to potiče agresivnost kod njega, to što smo mi razvedeni, pa možda postoji rješenje za taj problem.
Jel? Pa mislim... Vidi, ne bi bili prvi koji su se razveli, pa onda opet vjenčali. A? Misliš... Jel to da? 10 puta 10, to jeste 100 puta da! Joj, moram javiti moj ime. Damire, telefonom tako važnu vijest. Pa ja u pravu si. Moram im ovo reći u 6 očiju. Imam ideju. Imam tremu. Jo, niko nema bolju repliku od Izeta kad su ovakve situacije u pitanju. Ko sad smeta? Damire, sine, reci. Reci gdje gori. Ma ne gori nigdje, nego hoću da te pitam, sutra navečer nemoj ništa da planiraš. Ma ja, hoćemo i Izeta i tebe, Barbara i ja, da izvedemo na večeru. Ma imamo nešto vrlo, vrlo važno da vam kažemo. Odlično, i Senada i ja imamo nešto da vam saopštimo. Ajde, vidimo se sutra. Damir? Jest, Barbara i on zovu nas na večeru. Super. Senči. Joj, Senči. Alo? Senči. Ej, golubovi! Koliko god je meni drago da ste vi ponovo skupa. Ali ovo je jedan ugledan objekat. Ostavite vi te vaše igrarije za kod kuće. Ja toplo preporučam spavaću sobu. Marija, mladost, ludost, to je zato što ti nisi mlada i što nemaš nikoga. Vidiš, na tom planu stvari počinju da se mijenjaju. Eki. Našla si nekog? Možda. Upoznala sam jednog lika. Strašno mi se sviđa. Znaš šta je on? Šta? Predsjednik upravnog odbora Hercegovačke radiotelevizije. Hej! Opa, čekaj, to je ona neka mostarska TV. Mare, a je li bilo ono? Pa ne znam, tek smo se upoznali, čuj, vidjet ćemo. Sam ima onako... Ma nema veze. Ajde sad kad si počela završiš, šta? Maja, ima malo ružno, mislim malo neobično, ma ima grozno prezime. Što? Pa kako se preziva? Marija. Drago mi je. Jure. Jure Zaklan. Zaklan! Jest. Jure Zaklan. Ma neki dan dvojica za šankom pričaju, valjda neki njegovi prijatelj. Eno, Jure Zaklan u WC-u, ja pošla policiju za... I znači, taj vaš Faruk, on je režirao neku seriju. Da, i režirao i producirao. Snimali su ovdje kod mene u lokalu. Po onome što sam ja gledala, to će biti fantastično. Ima studio tu gore. A što ti ne bi vratio gore kod njega? Nikad se ne zna, možda možete sarađivati. Da znaš i da hoću. Pa nemam šta izgubiti, jel tako? A ja. Dobar dan. Dobar dan. Trebao bih vlasnika kafane. Vlasnik ne postoji. Čuj, a kako je to moguće? Postoji vlasnica. Šta ste trebali? Sanitarni inspektor Kurteš. Trebao bih pregledati vašu kuhinju i generalno sanitarne uslove. Šta si se bolan zjogu tako, pa hoćeš da ti ga neko pristavi s vrata? O, rukvaš. Joj, bole me leđa. Jedva gledam. Uštaklo me između 3. i 8. pršljena. Između 3. i 8. Ja. Bole me 4., 5., 6. i 7. Reci mi, je li zvao Čarđo? Niko nije zvao, mada je zvonio telefon. Niko nije zvao, a zvonio telefon. Ja, i to nekoliko puta. Ali ja se nisam mogao javiti za ove pozicije. Pa što si onda i dolazi ovamo? Što nisi ostao kući, pa se kući ne javlja na telefon? A što nam je bitan taj Čarđo? Kako čovječe, što nam je bitan? Jučer sam mu dao pilot epizodu da pregleda, ako mu se svidi, naručit će nam 24 komada. O, nemoj pričat. Pa mora mu se svidjeti. Ja sam jutros gledao, pravo je dobra epizoda. Meni se svidjelo. Ako se tebi svidjelo, onda su nam slabi izgledi. A znaš koja je scena the best? Ona kad onog frajera spuca auto. To smo pravo dobro snimili. Pa kufe bolan, kakvo auto? Pa mi u epizodi nemamo nikakvog eksterijera.
Onda sam ja to nešto gledao na TV-u. Ali u svakom slučaju je pravo dobra epizoda. Halo, produkcija Akord. Faruk Fazlinović na telefonu, reditelj, izvršni producent i montažer. Alfa i Omega produkcije Akord. A, to ste vi, gospodine Čarđo. Pa nisam očekivao da ćete zvati ove sedmice. Pa recite mi, jeste pregledali našu pilot epizodu? Jeste, da. I recite mi, kako vam se svidjela? Pa, gospodine Čarđo, bili pogledali još jednom? Niste ludi? Doviđenja. Pa pričaj, Rukva, šta kaže? Kufe po šijom pusmo. Znači ništa od nastavka serije. Ništa. Baš šteta. A ona scena kod onog frajera spuca auto. Znaš kako je to snimljeno? Ko Hollywood čovječ. Kufe, ako te spucam, ima svi pršljenovi da ti izlete na uši. Dobar dan. Dobar dan. Faruk. Jeste, izvolite. Dobar dan, ja sam Jure. Jure Zaklan. Faruk, drago mi je. Je li vam Marija govorila? Pa je to kod Marije neko zaklan? Ne, ja sam Zaklan. Jure Zaklan. Ti se dobro držiš, čovječe, stare mi moje. Ma pustite njega, gospodine Jure, to vam je jedna budala, mi ga ovdje držimo zbog ovih teških fizičkih poslova. Jeste, Marija mi je sinoć rekla da ste vi predsjednik upravnog odbora Hercegovačke televizije. Da, upravo tako. Ona me je upoznala i sa onom vašom Senadom. Oni su mi rekli da vi ovdje snimate neku seriju, pa rekao da naletim, da vidim. Na našoj televiziji razmišljamo da kupimo jednu domaću igranu seriju. Pa znate, gospodine Jure, velika je navala na ovu našu seriju. Nekako svi bi htjeli da je kupe. Pa nije tako, Rukvaš, evo malo prije čovjek zvao. Začepi, kufe, začepi. Gospodine Jure, evo, BBC hoće da kupi. Trt hoće da nahuje na turski, a BBC hoće da nahuje na engleski i na francuski. Pa ako Trt hoće da je kupi, onda znači zakasni. Gospodine Jure, nije tako. Ako ste Marijin prijatelj, Marija je, vjerujte, zadužila ovu produkciju. Jest, i mene je zadužila. 50 maraka. Ako joj ne vratim do sutra, sve će mi noge polomiti. Pa znači ipak postoji neka šansa da mi ovu vašu seriju prikazujemo na našoj televiziji. Pa sad, gospodine Jure, dajte, izvolite, sjedite. Ajte da vi, Međode, makni se odavde. Ajte, izvolite, sjedite ovdje da vi pogledate našu pilot epizodu i da nam kažete kakvi su vaši utisci. Izvolite, Jure, sjedite. Vidjet ćete. Ali vjerujte, Jure, ovo je remek dijelo televizijskog igranog izričaja. Izvolite. Hvala. Blata dea, naučni izraz, vuče od latinske blata, u prevodu žohar. Dakle, gospođo, ovo vam je žohar. I to baš onako dobro uhranjen. Jao, dragi inspektore, znači ovako izgleda žohar. Da, tako izgleda žohar. Ja ne znam otkud ovdje, jer ja kuhinju držim perfektno čistom. To je za mene svetinja. Gospođo, ni 2 minute nisam bio u njoj, a 4 ovakva žohara sam vidio. Pa vi ste leglo zarazi bolesti, nemojte, molim vas. Ma nemojte vi, molim vas, 4, eto sad 100. Šta to pišete? Nemojte pisati. Ajde prvo nešto da popijete, da pojedete nešto. Šta kod vas da pojede, jel? Može jedino ako naručite iz nekog drugog restorana, znate. Ma može, nije problem. Samo mi kažete zašta ste. Hoćete janje? Gospođo, žao mi je. Morat ćete zatvoriti kafanu. Renovirajte kuhinju, predajte molbu, pa ćemo vidjeti. Teletina ispod sača. Miješano meso. Izvolite, doviđenja.
Malo janje. Govedo. Ono jedno. Što mene zapade ovaj što nije gladan? Moram priznati, potentni program dugo nisam vidio. Pa, gospodine Jure, pa šta sam ja vama rekao? Pa ne zovu mene bez veze po 10 puta na dan ovi iz BBC-a, iz Trta. Evo. BBC? Yes, Faruk Fazlinović, director, is here. Please don't call me every day 100 times. Goodbye. Šta ovom bi? Šta vam kažem, ovi iz BBC-a su još i fini i kulturni, ali Trt me satra. Što se mene tiče, ja bih vam preporučio da nastavite sa snimanjem ove vaše serije, ali o tome ne odlučujem ja, nego upravni odbor. Ima li ikakve šanse da vi od ove serije napravite komediju? Ne mislite da ne bude sapunica, nego da bude sitkom? To. Mi na našoj televiziji više preferiramo da to bude komedija. Pa to je sitnica, Jure, pa dramaturgija postoji, samo u dijaloge ubacimo viceve i eto sitkom. Odlično. A slušajte, mi baš večeras imamo sastanak upravnog odbora u Mostaru. Bilo bi dobro da i vi dođete i prezentirate vašu seriju upravnom odboru. U Mostar? Što da ne? A upravni odbor gleda seriju, vi im kažete par riječi o vašoj producentskoj kući i šta kažete? Pa naravno, Jure, može, naravno da može. Odlično. Onda vidimo se u Mostaru. Nego, šta je sa gospodinom? Šta s njim nije u redu? To nije gospodina, vjerujte mi, s njim nije ništa u redu. Gospodina Kufeta samo malo bole leđa. Odlično, pa to nije nikakav problem. Ja sam imao sličnu stvar prije nekog vremena, onda su mi preporučili da igram nogomet, nakon 5 sedmica, bolu ni traga. Nogomet. Lopta, Kufe, lopta! Nogomet, športska disciplina. I od lopte vam je bilo bolje, ja? Vjerujte, pominjat ćete me. Toplo preporučam. Vidimo se u Mostaru, Đenja. Đenja. Yes, moje radosti. Pa ovo bi mogao biti spas u zadnji čas. Ko je ovo za nogomet, jel? Ma ovo za seriju budalo jedna. A jes, i to. Nego, Rukvaš, mogu te pitat nešto? Pitaj. Jel se i tebi čini da je ovaj Jure pomalo, znaš ono, gej? Vježi tamo budalo jedna. Pa šta ti znaš o gejevima? Puno ti ja znam o gejevima. Ja sam imao gej odnos sa jednom curom. Pa vidiš sad kako mi baci tu bubu u uho. I meni se čini da je dvocijevka. Jes. Znam ja to. Ja sam ti, kako se kaže, biseksualac. A kako si ti to biseksualac? Pa ja bi, a one ne daju. Logično, biseksualac. Pa jesi to sam smislio ili ti je neko pomogao? Peđin štos. Pa znam ja te stvari. Ajde, začepi budalo jedno. Moram spakovati ovaj profesionalni CD. Bogam bolje bez tona. Gdje si, deduka, šta ima? Eto, dosađujem se. Pa ja imam super ideju da ti razbijem dosadu. Što imaš ti meni razbijat moju dosadu? I otkud ti ideja da dosada ima negativnu konotaciju? Pa dosada je bolan najljepše što se čovjeku može dogoditi na svijetu. Znači da mu je sve potaman. Dosada je privilegija za koju se moraš izboriti. Pa znači tebi dosada nije dosadna. Pa samo je budalama dosada dosadna. U dosadi trebaš znat, uživati. Evo vidiš, ja gledam ove kako guzaju, onda u 6 imam prvi dnevnik, u 7 prebacim na onaj drugi, u tom će na onom 3. kanalu 3. dnevnik i tako sve gledam dok ne pogledam onaj zadnji oko ponoć. Jedno 7-8 dnevnika ja gledam. I kud ćeš ti, sine, veće dosade? Pa večeras bi mogao fino da preskočiš 1-2-3 dnevnika. A šta se nudi? Pa vodimo te na večeru. Ko s kim? Barbara i ja pravimo večeru, bit će i Faruk i Senada. Izbor društva je garancija vrhunske dosade. Ja sam in.
Dobro. Povod? To ćeš da čuješ večeras. Budi ready oko 8, a dress code svečan. I ti, molim te, dress code, ready, sve engleske riječi u bosanskom. To su Amerikanci, sve kodirali. Zatvoreno ne radimo zbog renovira, a ti si. Ja te zvala da ti javim. Ti nešto istrtljaj i spusti mi slušalicu. Isto lud. A šta da mi javiš? Bila mi inspekcija, zatvorili me. Ma nemoj. Da. Našli žohara u kuhinji. U Kini su žohari specijalitet, ali ne znaju bolantovi naši papci. Pa jest, samo u Kini tvoja kuhinja ne bi bila kuhinja, nego farma žohara. Ma čuj s ti strani, majke. Dobro, pusti, nego je li dolazila Senada? Nije. Pa šta sad da radim? Dogovorili smo se ovdje da se nađemo. Pa sačekaj je ovdje. Hajmo popit po jednu i meni treba. Hajde, dolazio mi onaj tvoj zaklani. Jeli? I? Šta je bilo? Jeste li se šta dogovorili? Pa ne znam, znači večeras, ali u svakom slučaju hvala ti što si ga uputila na mene. Ma ništa. Pivkara? Ne pitaš. Ja. Marija, da te pitam nešto, jel ti s njim ozbiljno ili samo radite ono? Ma vidi ga. Ma ne znam šta će biti, vidjet ćemo. Pravo mi se sviđa. Pa vidim, ne bi da ti kvarim osjećaj, ali ne bi volio da na kraju budeš povrijeđena. Što? Šta si saznao? Da nije oženjen? Ma ne, kakvi je oženjen? Nego na neki način, jel on tebi tukne? Tukne? Mislim, tukne na gej. Pa ti nemaš pojma. Ma otkud ti to? Pa ne znam, imam takav predosjećaj. Jao, Faru, kakav si ti Balkanac. Samo zato što je čovjek uredan, dotjeran, što miriše, što ne smrdi ko ti. Odmah je gej. Evo ti se nadi. Ćao. Jesi mi dugo čekao? Nisam, ali morat ćemo negdje drugo, Marija, zatvorena. Slobodno vi sjedite dok ja pospremim kuhinju, a potrajaće. Odo ubiti 1 milion žohara. Upoznala me Marija sa onim njenim zaklanim Jurom. Znači, i ti si ga upoznala. I? Šta misliš? Pa što znam, čini se fin. Samo meni nekako malo kao da je gej. Znači, i ti si primijetila. Mislim, takav dojam ostavlja, meni je sumnjiv. I meni je. Znaš, da mi nije jasno. Ako je on gej, šta radi s Marijom? Pa znaš kako ti je to kod nas? Ako si gej, ljudi odmah misle da si gori nego fašista. Zato gejevi kod nas imaju i žene i cure, čak i djecu imaju, kamufliraju se ko kameleoni. Ima istine. Morat ću nekako da ispipam da li je zaklan gej. Marija mi je drugarica. Čekaj, molim te, kako ćeš ispipati? Ne znam kako. Nekako ću ispipati. Reci, što ste nas na... Vidio i Basamaka kad će ih popraviti. Recite što ste nas na večeru pozvali. Izete, to ćeš da saznaš kad svi budemo na okupu, jel tako, Barbie? Tako je. Čitam ja između redova. Ti njoj zadnje vrijeme stalno tepaš Barbie. Da se nije lutka opet napuhala. Samo sam se malo ugojila. Ima tebe. Izete, ne brini, niko nije trudan. Šta je ova kafana ovako prazna? Isvala i ja gledam. Pustara. Vid, pa otkud vid? Jer ja to nisam zaključala vrata. Mare, ako misliš vodit kafanu da ti vrata budu zaključana, neš daleko dogurat. San Remo je zatvoren do daljnjeg, ljudi. Bili mi ovi doktori iz inspekcije našli par domaćih žohara i odmah ključ u bravu. Ma jedu govna, vala. Barbie, pa šta ćemo mi sad? Izdajico! I sad si našao da me iznevjeriš. Krntija nad krntijama. Krntija, kako sada se prebacim za Mostar? Čime? Izdajico, krntio. Izdajico. Gospodine Faruk, jeste li to vi? Jesam, Jure, evo auto neće da mi upali, a treba da idem za Mostar. Izgleda da sam ga presisao. Pa možete sa mnom ako hoćete. Pa to je divno, to je odlično. Jure, čekajte samo da uzmem ovaj profesionalni DVD.
ga stavim u ovaj profesionalni omot. A to je za ovu seriju što ćemo pokazati odboru. Jeste. Baš mi je drago da ćemo zajedno putovati nekako. Čovjek kad putuje sam, dosadno, a tu mi je auto odmah iza kuta. Pa divno, pa ćemo se i šaliti usput. Ajde, pa se polako hvatajte noge, izete. Najmanje mi treba da mi bane neko u provjeru od inspektora i zatekne vas ovdje. Pa dobro. Damire, pizza. Bravo, Barbie, pa to ćemo. Dedo, Barbie ima super ideju. Naručimo picu, otvorimo par boca vina i kod nas kući večeramo. Mene odgovara, možda ufatim 4. dnevnik. Tu ste. Ej, San Remo ne radi. Znam, bila sam danas preko dana, pa šta ćemo? Ništa, Barbie ima super ideju, naručimo pice, otvorimo vino i kod nas večeramo. Odlično. A gdje je Faruk? A ne znam, meni se nije javljao. Joj, strašnim je dubiozama oko snimanja ove serije. Ne znam da nije zaboravio. O, ne, on mora da dođe. Barbari, i meni ovo jako važno. Jako važno. Ništa, hajmo mi sad kući pa ćemo ga zvati od kuće. Ajde. Ja ne mogu da spavam, ni da idem van. Samom sam sebi suvišan, ali najviše boli me kad znam da zbog leđa mojih plačeš. Hvala vam, gospodo, hvala vam, vrlo ste ljubazni, puno vam hvala. Halo. Puno vam hvala. O, Rukvaš! Šta ima? Poštovanje, gospodin Zaklani, kako ste vi? Šta ti radiš ovdje, budalo jedno? Moram, Rukvaš, zaraditi koji dinar da kupim fudbala. Odlučio sam da poslušam gospodin Zaklanog i da počnem da se bavim fudbalom. A, to je odlično. Od trčanja će vam ojačati grupa leđenih mišića i neće vas više boliti leđa. Slušaj, evo ti cvancika da kupiš loptu, da ne bi ljudi ovdje morali saljevat stravu od tvog revanja. Nemoj biti naivan, Rukvaš. Fudbal ti je 450 eura. 450 eura, pa kakav je to fudbal? Profesionalni, gospodine Zaklan, profesionalni. Evo ga, sad će, samo što nije. Šta će sad? Ima naka budala, svakih 15 minuta prospe bure vode, ja ne znam šta mu je. Izvolite, Jure. Joj, ne valja nam ovo, zakasnit ćemo u Mostaru na večeru s upravnim odborom. A možda i nećemo, Jure. Samo malo prisušimo garderobu i stići ćemo sigurno. Izvolite. A ovaj kufe, je li on neki muzičar? Nije, ali on misli da jest. Trebalo bi mu reći, brate, reve ko konj. Izvolite. Evo nas. I ovdje nam može biti fino. Može biti fino. Idem ja upaliti televizor da vidim jesam stigao na 4. A nema Faruka. Pa možda bismo mu trebali javiti da smo stigli. Pa ništa, sad ću ja nazad samo da ostavim pice. Joj, što miriše. Onda ja po čaše. Jure, evo ovdje ću ja vama staviti ovaj sako. Evo, dajte mi tu košulju da nam napravim jedan mali štrik. Ovo sam ja naučio u osnovnoj školi. Bio sam, znate, predsjednik Gorana. Evo ovako, ovo ima da se suhne za 5 minuta. Pa dobro, zar vi nemate još neko odijelo u ormaru, nije vam valjda to jedino koje imate? Ne, imam ja odijela, imam i Armani, imam i Boss, imam i... Samo sam ih dao na hemijsko čišćenje. Ko malo hladno ovdje. I mene... Je li vam? Pa šta ćemo, Jure? Da se malo... Držite ovaj štrik. Imam ja ovamo ove čaršafe, pa ćemo se malo prigrnuti. Jure, evo vama ovaj plavi, ovo vam je termo čaršaf. Ima i stiropola u njemu. Evo, on je deblji. A ja ću uzeti ovaj obični. Meni je manje hladno. Dajte mi štrik. Eto, prošao mi 4. dnevnik, a sigurno se, 1000% se nešto dogodilo između 3. i 4. Evo čaša. Jesi otvorio? Upravo. Bravo. Ode ja još starog do zone da vidim gdje je, stvarno neodgovorno od njega. Na mene čudi da se nije javio i da nije došao do San Rema. Juče je baš bio uzbuđen što ćemo zajedno večerati. Sad ćemo da vidimo gdje je. Evo zvoni. Meni je baš hladno, hladno.
Samo da nađem gdje mi zvoni onaj mobitel, pa ćemo mi Jure na po jednu rakijicu u dnevni boravak. Ja mislim da je vamo. To će nas ugrijati. Evo. Damire, sine, ti si. Pa gdje si ti? Jesmo se fino dogovorili da ćeš doći na večeru? Sine, pa ne, nisam ja zaboravio. Nisam, nego ispao mi je jedan hitan posao. Jest. U vezi one pilot epizode o kojoj sam ti pričao. Imamo sjednicu upravnog odbora. Stari, ne interesuje me šta imaš. Insistiram da dođeš. Ovo što Barbara i ja imamo da vam kažemo jako je bitno. Ali ja sam već u Mostaru. Jeste, na sastanku sam, sine. Jure, tamo je dnevni boravak, ja idem vamo po rakiju. Kad si otišao u Mostar? Kad? Otišao sam, ima 1-2 sata. Slušaj, sine, evo me u Mostaru, pored Neretve, Radobolja, mrmlja, vere se i prska. Sine, baš nam je lijepo. I ako vidiš Senadu, slobodno je reci... Tata! Evo ti Senade ovdje, pa joj ti reci. Damire. Senči. Otkud vi? Sine Faruk, ako si taki gologuz pored Neretve, Boga mi nazepšeš. Otkud vi ovdje? Zar niste izašli? Baš mi je ovo nekako čudno. Čudno je. Čudno je što mi jedemo picu i pijemo vino. To je čudno. Braćo. Dobro večer, Senada. Mi smo se upoznali kod Marije i Jure. Zaklan. Pa ti, Faruk, kad reče da hoćeš da ispipaš da li je ovaj Marijin gej, ti si mislio bukvalno, je li bukvalno da ispipaš? Senči, pa nisam ja nikog pipo. Ko je gej? Puna mi te kapa, Faruče Fazlinoviću. Pa, Senada, pa nije to što misliš. Senči. Ja se ispričavam što je sve ovo ovako ispalo. Jure, Zaklan, okolnosti. Jure, zar ti nisi u Mostaru? Joj, Mare, pa jednu rakiju smrzao sam se ko strašno. Evo, Ajde, pričaj mi, šta je to bilo? Oj, stani, Marija, prvo da te pitam. Jesu li ovi Fazlinovići uvijek ludi ili je ovo samo za specijalne prigode? Ne, uvijek specijalno ludi. Marija! Jel dolazala Senada? Nije, što? Pičkom materinu! Eto, vidiš. Senči, molim te, ja znam da sam ti obećao da neće više dolaziti do mahnitosti, ali to mahnitost se omakla. Pa to je sve jedan koloplet glupih okolnosti, multiglupih okolnosti. Senči, nemoj mi spustiti slušalicu, nemoj se... Spustila mi slušalicu. Šta je, Rukvaš, jel te odjebala? Ovaj put ću teško izvaditi. Šta se ti skupio? Joj, pa kad sam budala te slušam onog tvog zaklanog da će mi fudbal pomoći, što me leđa bole. Odigrao pola tekme, ovo mi 10 puta gore nego što je bilo. A što, je se to preforsirao? Ma nisam se preforsirao, nego je to zbog specifičnog položaja tijela when you play. Kakav specifičan položaj tijela? Evo sad ću ti pokazat. Evo ovako. Pa kakav ti je to položaj? Pa ko još tako igra fudbal, majke ti? Pa kako drugačije? Haj ti mi pokaži ako znaš. Moraš se saviti u leđima i uhvatiti za ove ručke. Jo, pa kakve ručke u fudbalu. Eto ti. Vidi, sine, mama i ja smo svjesni. Mi znamo da je tebe ovaj naš razvod pogodio, ali... To nije razlog da tučeš drugu djecu. A vidi jednu stvar, mama i ja imamo super vijest. Mi ćemo se vjenčati ponovo. Jej! Šta kažeš? Šta me briga, radite šta hoćete. Nisam ja tukao djecu zbog vašeg razvoda. Ko kaže? Školski psiholog. Evo, poslao vam je pismo. Gdje? Hajde, sine, igraj se. Hajde. Šta piše? Čekaj, ne.
Da dođemo, bla, 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 bla. O, vidi ovo. Šta? Kaže da je njegova agresivnost prouzrokovana dugim i neprimjerenim razgovorima sa pradedom. I zato. Pa ja njih nikad nisam vidjela da pričaju duže od 2 minute. Dragi moj vjerni, neumorni i nezasitni čitaoče, znam da je moja prenapeta knjiga s tobom sad u krevetu. Samo još 2-3 rečenice o Titinom dobu i tiš utonut u blažen san. Suma sumarum, u tim zlatnim vremenima bio je samo jedan dnevnik. Šta jave na dnevniku, to je tako u 1000%, nema dvoumljenja. Danas 100 kanala, 100 dnevnika. O istim stvarima pričaju, ali na različite načine. Na jednom dnevniku o nekom političaru samo hvalospjevi. Prebaciš na drugi kanal, taj isti političar, lopov, drumski razbojnik i hajduk. Dok je Broz zemljom hodo, ništa nisi morao mislit. Uključiš dnevnik i on ti fino kažu šta i kako da radiš. Bonum nocte, fidelis mea lector. Laku noć, vjerni moj čitaoče. Pustite me da živim, samo bi da preživim. Malo tuge i sreće, život čekati neće. Pustite me da živim, samo bi da preživim. Malo strasti i boli, život je da se voli. Dobo tavaraba, 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 cizdimic, dobo cumbibov.